Hello, namaste Kardom and welcome to my YouTube channel. Pinia vlog sebang kenang litu mapanju. Sadak non amria hawarsta me karbiri sunim surong aje. Sadak leneng arong cipira pedonang deh ho. Ardik tantan. Non bang don ring pu et lo non don ring pu det sin non bang ke puthot risunim suat terang kang pudam ye phan sinon bartu pola sinang lang don mom tha ye putu risunim suat terang ring pu et lo sinon risunim suat terang da humri dam et lo yo non bang ke puthot kulat kang pu long le chetong thuna non bang kulat teng puet lo dak kulat penangan du harus susah kulat du nasit nang litum ta wang lo tengge dak ason kicu ason kilang ason aja ason dalong ila senang litum ta pini pen non pen ke kacunam ya phan awar sai nang litum rata tuma phan tanang thuig lo kardom Baik non kado kau betul ta rongman pia klamalong pini ingkoi resir kep angdeng karbiri sunim surong je rong aja pan ingku pontang lo don ring ingku pontang lo lasi kado kau kelang arab do ansetame nang litum bang ignon lapen pini yang ripiana bangke labang so along klamalong labang so rongman pia klamalong kilun ke kan setame nelitum pangceng ponpo pini yang ke ceng si ben apa hasil litum ke hangpon labang so ben amen lake Angel of Art arjulong lo nang litum baik non. Yes. Kulat ing puet lo posi kulat kang puet tum sinon mang ge sagi jun yita ka pangceng yi pulo jo kadu we ing nisar lo dak sido reception committee journal committee kadu we tum ta dak sido lo pin kulat kang pu pen sagi jun ta ka pangceng ikpo kulat jun kang ke pulatang te lage chok che chok po la sinili tum la journal committee reception committee tu man tame kulat long sinili chajun pon po mesen lo mes
tong thulong apot ang litu mapan kardom pele nengarong lo la pen ke karbi risunim surong aje akardom tanang litu mapan ang cipilo non ni ligido ke rong man pia klam jo ladak non kacepate do bom niniar ni oh fast price kelong abang akan elodi lah bang ha reng sibon oh labang segelang milang hu an labang ke kali labang ke oh, labang ke second price kelong bang pulodi abang pu oh, kalah thong nok be pre kacepate a result kiwana tumta kangsa tumpen wan tu bom lilang yo labang ya kopi kacepate pot bang lo ne kan pangrum putela ke penangan yang sai nang lang di yang sai bon tante Oi, kari ke lah kan nonton kidet bo. Ladang rasna sa pocota lawan kibang jipansi johang chuneng reglo.